Chendo enatil wadhi mbele gi weche manyien. Manen jakom mar komiti maloso bajete od bura kendo jaod bura ma Kiharu Ndidi Nyoro owuok oko kendo oseo chenro ma sirkal nitiere godo mar uso pok kata shares mage maromo 15% e kambi tudruok mar Safaricom. Okwa mondo mi chenro no otime yo ma oyanga kendo miluor jochulo osuru mapacho ka olose kanisa ma St. James CCK Muranga kendo lero ni uso shares siling 34 share ka share en dok chien ka ipimo kod kambino kama osewuok e chenro mag ohala. How can you convince Kenyans that you can sell a plot of land for 450,000 shillings? I'm talking about it figuratively, ndio to understand. Atuwede pahali ununue ploti inauzwa for 50,000 shillings. Mwishowe after 3 years ama 4 ujenge flat ambayo inachukuliwa rent katika hiyo ploti umenunua. Ile shamba ulinunua for 50,000 na umejenga ploti na inachukuliwa rent, ati mwishowe after 4 years ukuje utuambie hiyo ploti pamoja na nyumba ati ni 340,000. I have more information than they are raising the public domain. And that is why I requested my brother Honorable John Mbadi. Juzi alisema angetaka tujadiliane hii mambo hata kwa runinga. Na nikasema kwa niaba ya Wakenya, mimi nimejitoa because I have evidence that the government is being shortchanged in the sale of Safaricom. And I'll fight for this matter until our country gets full value of the Safaricom.